Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Каалабайсыздар, мыйзамга каршы ишенем. Урматтуу эжеке. Түшүнөсүзбү, бул мыйзам, закон. Эмне жобоктан атасыңар берди отуруп алып. Мына түшүнөсүңөр, бирөө умбай болуп түшүнөсүңөр берди. Ким атат мыйзамды? Жақсыда сұра берсе, қайраққа, мына жағынан, бер жағынан алып кетесің. Ұят емес пе? Түрелерек баладан ақша алып. Түрелерек, дау түрелерек баладан 800 сом ақша алып. Бірақ мемлекет қарап, үйінші болды, ақша беріп жатыр. Дау түрелерек. Берген ақшамызды қайрақ алып жатыр. Ne demek жобоктайды насам, не olmayı düzeltelim. Memlekette organalarda mençleştir olmamız da kalanlarda. Düşküz karışı akar bol olmamız. Neyse desem, kapolosu var. Vardı mı? Vardı bu şekilde görüşçülerine, süylöşü, yolmuşu, vardı bırakatını, oturmuşu alıp, bayramını tutup, yakşı sözü bayramı değil, padarkalar yönettirdim. Suradım mı? Apartmana sen padarkalı. Suranıp geldim bu senin basına. Varmasam gel, aytmasam gel, suranmasam gel, bunu ne de olur? Oturup alarak ben akşam olsun. Akşam türlü hiç yetenilmez. Akşam türlü hiç yetenilmez. Değil mi? Kimin falan kızın törününde vermeyi çalışıyor? Kimin vermeysin? Varlığımız veriyoruz. Varlığımız veriyoruz. Bravo. Bir daha haberde çok çıkıyor. Taş törününde oravan esaslarına etmemiyor. Burası varlığına veriyoruz. Razı ol veresin. Sorun nece rahmat ol, varmaktır, betinden öptür veresin. Gül boşa veresin. Ne olmuş o adamı? O son gitmeyen daha olmaz sonra. Ana var, buna var. Nasıl? Nihat benim bekliyor musun? Nihat benim bekliyor. Biz bir akça alışıyoruz. Biz bir akça alışıyoruz. Aslan baklar mı olsa, şu bayızlarından akşam çalışıyor. Böyle, oturun. Bir klinikada kaça medayı çıkmışsınız? Sizde bunu almışsınız. Kaç klinikanın nefes? Yetekçisi. Kısmı da? 33 adam yaşıyoruz. Kaç adam telesine kaldı? 20 Tamam. Buna sizlerin de bu sene alıp milletine hoşulda vardı. Oğulların dartın aldığını alışına verildi. Malında gözüm öyle boştu. Hoşulda ana barım bayısına cattı azayette. Konusu var mı? Bunlar akçalık böyle. Sizler aklını getirin. Sizler gözümeli kılası var mı şunlar benim? Var. Benimle konuş gelecek. Ben ne için bunlar kemçilikten getirdim? Ne gözümeli kılmayısınız? Biz akça karajatı vergende opçu bir pul menen berебиз, Булабек Насырбекович. То есть, мисалы үчүн ТБ город Ошко 270 миллион каралса, 270 миллиону булар өздөрү бөлүп келет. Өздөрү муктаждыгына карап, өздөрү бөлүшөт да биринчи муктаждыгына карап. Акча бөлүнгөн акчаны көзөмөл кылат турган ким? Биз өзүбүздүн башкармалык бар, управление внутренний аудит. Внутренний аудит, да? Өзүңөрдүн аудитиңер. Сырттан келбей, өзүңөрдүн аудитиңер. Мына схема. Арга барганын өзүн чукпайт деген силерде, да? Sen bölüp bergenden keyin gözüm buna biz neyle bölüp berip gözüm öyle olmadı galiba. Bırak. Sizler oturup kabinette oturuyorlar, akçanı bölüp berip koşuyor komisyon işe. Az nasıl olmaz dedi. Bağırdığımız til tavışı olmamız da. Sen bölüp beresine. Gözüm ben çok, audit gelir.
Жабылып бересиңер, жакшы текшерме. Ана мына кемчиликтер болуп атат. Мен айтпадым, областта жүргөндө да айткам, Максим мырза. Канча буларга бир жылда канча бюджеттен акча бөлүндү? Комстан. Жалпы шаар боюнча 480 миллион. Мына 480 миллион деген акча болот. Азыр Жапаркулов берген суроо жетпейби сизге? Жетти. Жетти. Барлық бөлімдерде, азыр мен справканы окуп чыктым мен. Барлық бөлімдерде дары-дармектер жок деп. Бүт сатып алып атат деп. Качан оңдойсуңар, качан иштейсиңер? Мына шаарда дагы акыбалы бар ошол жерде. Областта айтпадым мен иштеңиздер. Дары-дармек талап этмесек, ошол жердин жетекчиси өзү сатып алат. Биз фонд сатып. Жок, мен дагы айтам. Фонд сатып албайсыңар, фондус көзөмөл кылбайсыңар. Чакырбайсыңар. Монитор жүргүзбөйсүңөр. Эмне иш кылып атат деп акча бергенден кийин. Силер да бюрократ болуп алгансыңар, капа болбоңуздар. Өз өткөзбөдүм. Көргөнмү областта? Бөлүп берген акчаларды 6 айда тендер өткөргөн. Кардиологияда жаттан оорулар өлүм астында жатып, шприцти дары-дармек сатып алган. Эсиңдеби ошол? İşte de ошондо да кайтпайт мен. Ошон үчүн элден нааразычылык болуп атат. Ошон үчүн элден нааразычылык болуп атат. Ошон үчүн эл сезбейт атат. Президенттин аракетин, президенттин болуп аткан күрөшүн, коррупция менен күрөш деген ошон үчүн эл сезбейт атат. Системаны өлтүргөнбүз, бардыгыбыз системаны өлтүргөнбүз. Күнү дары-дармек сатып алып атса, койкага жатканда акча берип атса, ким ишенет? Ошол ишенет деп президент сүйлөп атса, коррупция күрөш камап атса үстүнөн бардыгын. Бияга алып атса, койчу дейт да, любой адам ишенбейт. Мен айтпадым эле медиктерге. Биринчи кызматым силерден баштаганмын. Медиктерден барып суранганмын. Мен силерге таза туруп берейин, акча сурабайын, чай куй дебейин. Силер дагы иштегилериң таза. Гиппократтын антын ичкесиңер деп суранбадым мен. Отуруңуздар. Уят иштегилериңер. Мындай күндөрүбүздө турмаңыздар. Туруп жыйынтык чыгарабыз. Мына кече ызы чугулат деп ким деген. Аз жазып атат эмеден мени. Орман менен Сарбашев алып койду. Бирок калыстык болуш керек да мына Домтанын башындагы мосту. Канча жылдан бери умес 96 миң сомго түзүпсүңөр. Келишимде 96 миң сомго. Ушунча жыл көрдүк пайдасын. Бергени 300 миң сом айына. Бир жылда 3 миллион 600 миң сом акча табат. Бердик го кече мен 2 миллионго түзүп бердим. 22 есе түшүп атат. Бир шиттен 2 миллионго түздү дего. Арызын алдык, архивдин текшерүүсүнөн кийин. Несе айтып атам, бердиби, макул болду, катуу. Не чозосуң? Ошондо чозуп атасың да 10 миңден бери. Не берет экен деп. Түзбөйсүңөр, кече айтпадым, түнү менен түзбөйсүңөр. Бүгүн акча төгүп берет эле. Көмөкчүлүгүбүз акча. Бюрократ болуп отурасыңар, бардыңар. Даяр нерсени таап алып озборго салып берген нерсени жута албай отурасыңар. Жасыр. Жасыр. Карабайсыңар бе? Түнү менен түзбөйсүңөр. Кече тапшырма бербедим мен. Кече бир согласование бар. Согласование эмне кыласың? Берди, кат берди, макул болду. Берип кой да, договор түзүп кол коюп берип кой. Акчаны түшүрүп кой. Бер ана угудук акчаны, карыз болуп турасың. Подрядчикке. Бардык иштер боюнча иш алып баргылагым. Бардык иштер боюнча умес кылам. Барбы? İştegilerini жарайт деп коюп отурасыңар бардыңар да. Бир өткөндө катышып бардыңыз коллегага. Мына 50-100 камга алып койсок план толбойт деп атасың. Мына бир шиттен мен силерге 2 миллион түшүрүп берип атам. Бир шиттен 40 эле шит коюп койгулачы 2 миллиондон бербегилесиңер. 1 миллиондон бергиле чоң шиттерди. Мына 40 миллион сом акча болот силерге. Карагыла мына бардыгы.
кыбыр эткен баардык нерсе муниципалдык жерге турган нерсе аренда түшүш керек мыйзам чегинде. Анан иш кыласыз, анан бала бакчасы кыласыз, анан жол оңдойбуз, анан таза суун чечебиз. Отурасыңар ушунча селый чоң ишканалар отурабыз. Изденбей, аракет кылбай. Турабы? Мына бүткөн нерселерди таш-таш бүтүрүп койбой мына жазып чыгарасыз. İşlerler var. Reklam işleri boyunca. Yeme barı şartlıklar. Aralığı var size testler. Vergiler bunlar. Elektronik iş. Kaça ay oldu ben işte. Tüktü. Kayırga kanday işlerdi koyuyoruz. Görünmönlerine salgılatıp işit koyuyor. Bizde arkitektura bilen düzgün. Kaysı yerge çoğu işit, kayırga kiçindeki işit, kayırga elektronik işitler vardı koyuyorlar. LED ekranlar kayırga koyuyorlar. Vardı memnun koyuyorlar işte. Test berip koyuyorlar, жерди koyup koyuyorlar. Mına Şakir koçağız boş oldu. 2 жерге koyuyorsunlar, 3 жерге koyuyorsunlar, Akşenk'e koyup koyuyorlar. Mınanda işit koyuluş gerek, proyekt boyunca. Mınança arendası mınança, başlanmışması. Akşam boğuladı dep, teledeni emeden masallık kajetlerine berip koyuyorlar. Gazet arkылы, Akşenk'e koyuyor. Katışat aslında, толтура келип атпайбы. Менде мага кирип атышат ошо, мен ишитип коеюн, мен эме кылайын. Менде силерде күмөн болбосун үчүн бизнеске аралашып атат сапар. Тебесинде мен унчукпай отурам. Силерге берип атам ушул ишкананы. Кыла албаса бар, колдон көтөрүлмө. Мен колуман келбей атат. İşte albaylar, işte akılım жетпей атпайгы мен силерге койдуруп берем бир күндө. Мына сабак болсун силер ошо. Кичине ойгонсун деп ушул ишке бир ишке кириштим да. Milyondan başladı. 1.900.000'a daha gömbeğe koydum. 2 milyon kılıp verelim sana. İşte bilerim de. Tez etkilerim. Жаңышылға чейин тез тестілер. Қайсы жерге архитектура түшүнгөн да проект даярдатып кайсы жерде мына иштердин баардыгын кайрадан Аксүйгө коюлган. 20 жылдык мурунку келишимдер менен жүрөсүңөр баардыгы. 20 жылдык. Барат умес мында. Аренда мынанча төгүп кой, мынанчасын мен чөнтөгүмө бер балдар барып отурат ошондо. Эле бюджетти ойлогон адамыбыз жок. Шаарды базар кылып алып, көрүнгөн жерге темир контейнерди коюп алып, отурабыз. Аренда топтогон адам. Мына сиздерге тапшырма протокол. Түшүнүңөр, тез барып бүтүргүлөр. Азыр иштей турган мезгил бар. Таш иштеп койгондар. Жаңы жетекчисиңер, жаңы келдиңер. Проект даярдатып туруп, мына берип кой. Сага даярдап берди да булар. Электрондор баардык иштерди даярдап беришти. Силерге жардам кылып атат булар. Жерди эле аныктап кой. Кайсы жерге биз реклама иштерди коебуз. Мына миллиондогу миллиард деген акча түшүрсөңөр болот, ушунча шаардан, ушунча шаардан.